Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Tolo hi siku ra 11 Sunguti lembe ra 2023 xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani the President a va tlangela siku ra vona ra ku velekiwa va karhi va hlanganisa malembe ya 44. Ku na van'wamabindzu vanharhu lava va nga nikelela xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani hi tisemende. Ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the President ve le ku akeni ka molo emutini wa vona leyi ku nga endliwa swithedzi swinharhu. Se van'wamabindzu va nyikelerile hi tisemende ta 100 leswaku ri va yisa ntirho wa vona emahlweni wa ku va hetisa yindlo ya swithedzi. Eka nkandziyiso lowuwani ku tivisiwa vanhu lava nga nikelela Benny Mayengani the President hi tisemende evhengeleni ra ka Laduma la ku xavisiwaka nhundzu yo aka. Happy birthday eka n'wina President Ben Mayengani. Loko mi hi vona hi yimini laha hi vulavula ehansi ka Laduma hardware, ku na ti-present leti mi nga nikeriwa President Ben Mayengani hi leti tisemende ta 100 leti va ngo mall a yi mahlweni yi hela ku phevhiwa na starata. Vanhu lava nga nikela Petrus Mutsenge, Lasi Maweni na Majomela Chauke. Happy birthday. A mi lava ni mi endlela yini ku hlamusela nhlampfi mi nge swi koti na n'wina van'wani mi nga tsandzeka ku nikela hi lowu wa nkarhi wa ku nikelela Ben Mayengani. Happy birthday ka n'wina Ben Mayengani. Inkomu. Ntirhokulu wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Benny Mayengani the President u ta va u ri kona hi siku ra 28 Sunguti lembe ra 2023 eMomes Place eka Nkuzana. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.